सो आता आज सकाळी जेन्ना आमी सांकवाल गेल्ले तेन्ना हांव थिंग आमगे प्रेमानंद बाबा सांगून येयलो की आय वील टॉक टू द चीफ मिनिस्टर, आय वील टॉक टू द रायट ऑथॉरिटीज. सो आता चीफ मिनिस्टरा बरोबर येयल्लो. रातीको ऑलमोस्ट आता 8:30 जालाय. आय हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू हिम. आय हॅव टोल्ड हिम की म्हाका आतां आनी एक दीस उरलो जाल्यार प्रेमानंद बाब वील कॉलेप्स. आय टोल्ड हिम टू सेंड हिम सम सपोर्ट फ्रॉम द GMC की ताकी ताका जायना जावपा आनी टू रिक्वेस्ट हिम टू finish this matter. How to finish this matter? The panchayat has to revoke the license. So panchayat जर तर license revoke कोण ना जाल्यार at least to talk to the director of the panchayat. So chief minister has agreed की तो director of panchayat को उलयतलो. He will talk to the director of panchayat. He will call the secretary and he will try to diffuse and ensure to take interest into this. I told him the gram sevak जो आहा he has been posted there as the secretary and he सगळी mess करून उडयला. So CM has assured he will talk to the director of panchayat, call them up and resolve this matter. And I told him try to do it tomorrow. Make sure it happens tomorrow. Although maybe he might be traveling, but एक कोरपाक फोनाचे जाल्यार फोनाचे कोरपाक ताकी फाल्यां या आज राती कडेन कितें त्रास आमगे प्रेमानंद बाबाक जायना जालो. एंड आय थिंक गोंयकारांक हांव एकू मेसेज सांगूंक सोदता की आज प्रेमानंद बाब जो आहा तो आमगेलो आज एक राखणदार कसो मुखार सरलो आनी आमी जरी तरी एक स्ट्रीमलायन करून तेका हो फास्ट जरी तरी आमी सपोर्ट कोन्न नाय जाल्यार मुखार म्हाका दिसता सगळे प्रोजेक्टांक लोक भायर सरतलो आनी अशें करून फास्ट करून आपल्यागेलो जीव दिवपा मुखार सरतलो. एंड वी वील नॉट अलाव दीस टू हॅपन. आय जस्ट प्रे दॅट द CM does this if possible tonight or tomorrow morning so that we can get this thing organized.